we make connection, not just as coaches and players, but like a family. We want to training, but too much rain on Makassar, and not allowed that we training on the field because we just have one field. And if we use the pitch yesterday, we destroyed the pitch. So we just make a recovery on the gym. So our preparation going to be by video with the meetings and the individual and just the official training today. This is our schedule. This is what we must follow. Ya, dan persiapan kita sejauh ini tidak semulus yang kita harapkan, dan kita juga tidak punya waktu yang banyak untuk melakukan persiapan. Tanggal 13 kita main, tanggal 14 kita melakukan perjalanan, dan tanggal 15 kita sebenarnya ingin melakukan latihan, namun kondisi cuaca tidak mengizinkan, hujan terlalu deras, dan kalaupun kita latihan kita akan merusak lapangan. Kita cuma punya lapangan yang bisa kita gunakan di Makassar cuma satu, jadi kita fokus saja untuk memberikan program-program pemulihan pada pemain, recovery, dan persiapan kita sejauh ini cuma itu, dan meeting, video, beberapa individual meeting, dan hari ini saja persiapan kita. Selamat sore. The preparation was in what we expect, because the field yesterday was great to training, but recovery is also a training, so it's good for us, good for our body to recover and be ready to the game. Ya, persiapan kita bukan seperti yang kita harapkan, namun kita melakukan latihan recovery, dan ini bagus untuk pemulihan kita, pemulihan tubuh kita pasca pertandingan, dan ini saja yang kita bawa pertandingan besok. Nanti saya katakan biaya biasa. Bagaimana PSM melihat Malut United saat ini, dan apa persiapan PSM untuk menghadapi tes Malut di Gelora Kera. Okay, about preparation, we already speak. About we don't have too much preparation, was a recovery. About your question, yes, PSM Makassar on this moment don't have stadium. Is a true reality. Unfortunately, don't have money, but we have supporters. And a good example was that today we arrive on the airport, and there are supporters to support the players, and these show how is big this club and the sacrifices that our staff, but special our players make, because we are the travel team. We training on Makassar, play on Balikpapan, and always we are travel. There are weeks that we are pass more time on aeroplane or waiting for the aeroplane than we are training or recovery. And the people don't imagine what is this. For me that I not play, it's hard, imagine for the players. About Malut situation, I think it's very good. They get the promotion from Liga 2 last season. They have very good players, in my opinion. Very good players, in my opinion. And you have four players from PSM Makassar, 3 local players and 1 foreign. And you have many local players with good experience, but also foreigners. And these make the difference sometimes. I give example. The 2 last matches, PSM Makassar are winning 1-0, and we conceded a draw on extra time. We are the youngest team of Liga Sato. So maybe if we have money to have more experience in our squad, maybe we not consider these goals on the last minutes. But this is the football. Sometimes we lose, sometimes we draw. Let's see what's going to happen tomorrow. But about Malut, I think he have very good players, very good squad, because I see that have 2-3 players per position, and I see that have a new stadium.
So, selamat, congratulations. I hope that PSM Makassar on the future can have a big stadium also. Terkait persiapan kita sudah bicarakan tadi. Kita hanya melakukan recovery dan tidak banyak waktu. Dan untuk sekarang kondisi PSM adalah yang tidak memiliki stadion sendiri. Dan sayangnya kita tidak punya uang, dan tapi kita punya satu yang kita banggakan adalah supporter kita. Kita punya supporter yang besar. Contohnya hari ini kita datang di airport di Maluku, kita disambut oleh supporter kita menunjukkan seberapa besar klub tersebut. Dan kalau dibilang kondisi kita sekarang, kita adalah tim dengan waktu traveling yang banyak, panjang, ya, karena kita latihan di Makassar dan kita bermain di Balikpapan, dan ini memakan waktu yang banyak. Kadang-kadang saya merasakan lelahnya ini melakukan perjalanan. Bayangkan untuk pemain yang harus main di lapangan juga. Dan kalau dari segi Malut, saya kira mereka bagus dan mereka dalam situasi yang bagus. Mereka baru saja dipromosi dari Liga 2, ya, dan kondisi mereka bagus sekarang. Mereka mempunyai 4 pemain kita sebelumnya, 3 lokal dan 1 asing, dan tim mereka juga dihuni pemain-pemain lokal yang bagus dan juga pemain asing yang bagus yang mempunyai pengalaman. Dan pengalaman ini kadang-kadang yang menjadi pembeda di pertandingan. Saya berikan contoh disebutkan oleh coach tadi, di 2 pertandingan kita sebelumnya kita sempat memimpin, ya. Namun kita kemasukan di menit-menit akhir, dan kita harus garis bawahi bahwa kita adalah tim, PSM adalah tim yang paling muda dengan rata-rata umur skuad yang paling muda di Liga 1 saat ini. Kalau kita mempunyai pengalaman tersebut, di dalam skuad kita, kemungkinan kita tidak akan mendapatkan gol kemasukan tersebut, menyebabkan draw di 2 pertandingan sebelumnya. Dan Malut sendiri mempunyai paling tidak 2 atau 3 pemain per posisi. Dan kedepannya saya berharap kita akan mempunyai stadion besar. 5 laga lulus, dan ada 4 player yang tadi seperti yang Coach katakan, ada Victor, Ewako, Safuri. Nah, bagaimana menghadapi 4 player yang tadi untuk laga besok? About how much time we are losing or no, I don't know. But I know that the 2 last matches we are winning, and on the extra time we conceded 1 goal that not allowed us to get the 3 points. But now this is the history. If we want to collect a good result here tomorrow, we need to work hard and forget the past, but don't forget the things that we need to improve for these kind of things not repeat. About the situation of have players from our squad last years, special Sayuri brothers and Tahar, they are with us 2 years, 2 seasons with me and our staff and many players that since 2022, 2023. Of course, when we are champion together, when we make a fantastic season, be final ASEAN, make very good performance inside and outside of Indonesia, we make connection, not just as coaches and players, but like a family, because we, as I said to you before, we travel too much.
Makassar, we don't have stadium, we travel too much. So we are teammates on the aeroplane, on the bus, on the car. And this allowed that we can know not just what is the player, but also as the man. If he's married, if he's got girlfriend, if he have a son. And tomorrow, before the game and after the game, we are the same persons. But during the game, we are opposite persons. So we must have respect each other. They for sure they want to win us, and we gonna try to do our best. We know that this season we must be humble. Malut have better conditions than Makassar, but it's a game. We're gonna try to play with 11, and I hope that Malut also just play with 11. Terkait pertandingan atau terkait tidak ada kalahnya, ya saya tidak menghitung hal tersebut. Yang saya tahu saja kita kemasukan 1 gol di 2 pertandingan terakhir kita yang mana kita sempat memimpin, dan ini menyebabkan kita tidak bisa mengambil 3 poin penuh dari 2 pertandingan tersebut. Untuk itu kita harus bekerja keras besok, mencoba untuk menyampingkan hasil tersebut dan fokus ke pertandingan besok dan improve, meningkatkan hal-hal yang perlu kita tingkatkan di pertandingan besok. Terkait pemain-pemain kami sebelumnya, ya kita sama-sama dengan mereka 2 tahun menghabiskan waktu yang panjang. Bahkan sebelumnya juga pemain-pemain tersebut sudah ada di Makassar sebelum saya datang, dan kita menjadi juara di Liga 1 sama-sama, dan kita memberikan performa bagus di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Oke, dan kita membangun koneksi yang bagus karena kita melakukan perjalanan yang panjang dan lama, banyak perjalanan yang kita lakukan. Koneksi itu terbangun, hubungan itu terbangun, ya. Kita habiskan waktu banyak di bus, di pesawat, di airport. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita kenal satu sama lain, dan kita bisa tahu statusnya mereka, apakah saya bisa tahu apakah mereka sudah menikah atau rencana dalam hidup mereka. Tapi sebelum dan sesudah pertandingan kita adalah sama. Tapi pada saat kita bertanding kita adalah musuh. Jadi untuk hal ini kita perlu menghargai, respect satu sama lain, okay? Dan kita akan, untuk saat ini Malut berada dalam posisi atau situasi yang lebih baik dalam hal klub, tapi tidak masalah, kita akan bermain dengan 11 orang besok, dan saya berharap Malut juga akan bermain dengan 11 orang.